Utageni nkogwati ogeni kiri metha yetu ya Nteto Thaa Ithatu mbitagwa WANJERU mwananirie wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi. Ino ni mucia Nteto itukubanganiritie. Hathoganirio mairi ma kugia sniper gukana thitango cia kuragana kotini. MCA Weru kwibanga gushoka bunge kumaruyu mariuga mena wira mwingi umeterete. Atongoria kumegembe kumiria gutitera CS mithikari nturi. Munini wa rais kwariria mbia cia uthi na mbere na uritie marandu matene marivwe. Tukemberia Nteto cietu Vincent Kirimi uwicekene muno ta supu omioro na mutanongina wa governor wa Weru Kawira Mwangaza niwe Kevin Murangiri Gwantai tukemonde ni makinyite mbere ya koti nene ya Kiambu nikenda gucokia thitango cia kukugia sniper maire mama ni makanite thitango ino magacokera kotini kaire tariki 29 cia mweri wa kaire baria koti ikaruta wa muri wa kethirwa marekererwe na mbondi kana ari kungi na kuwa thuganirwa mangi mathatu ma gikuikigia sniper kiragemo ni makweregirwa kuretwa mbere ya koti ya Kiambu ruyu nikenda kuthomerwa thitango. Athuganirwa banene baiko kia blogger David Sniper tabo Vincent Murethi Kiremi hike Yesu Pomeoro na Murangiri Bwantai leo kwa mulimo gima wejete bakithira bare romande njera ja industrial area mpaka tariki 29 mweri tuthito aire. Athuganirwa baba baire muthenyo mndi ni baombire kuthomerwa thitango ja kuraga sniper aitha baregana thitango ino. Vincent Murethi Kiremi first accused, Murangiri Kenneth Bwantai second accused on diverse dates between 2nd December 2023 and 6th December 2023 at Mutonga in Shakaria sub-county within Thaa County, twinning with others not before court mandat Daniel Mudiani, Bernard Malaya Sniper. First accused, is it true or not? Second accused, is it true or not? Bisi ya mugambithani munene wa thitango ja mungi kiriga mbere ya muthenyo mndi ni uririe koti kuregana na irombano riku ria kurekeria thuganirwa baba na bondi kana bill hamwe no ugu mawakili ba thuganirwa baba ni bamenerie iromba riri na kuga bondi kana bill ni akiao mtu kikatiba. So court narua prosecution ba kumba gupinga application ya bill bakiugaga bena compelling reasons why antu abatu batere kurekerwa na tutukwira koti kwewa beli ya mtu wanda kikatiba na presumption of innocence na tuga prosecution itromba kweja na sababu cia kitumikira kina Murangiri batere kuingirwa mo. Mugambithane munene wa koti ino haitha na ultima wakili bathuganirwa baba gukinyia iromba ria mbele ya koti ino kiri ntuku 7 jejete nayo bisi ya mugambithane munene kureta gitumi koti ino haitha batire kurekeria thuganirwa baba kiri ntuku 14 jejete. Jaji Ojo akiuga karaithire mendekithia mabande ino jiere kiri ntuku ingi 14 igamba riri kirigaira kuthikirwa tariki 29 mweri tuthiete. That the defense formally files and serves their respective applications for bail within 7 days from the date hereof. Prosecution and victims' family to file and serve their respective affidavits to oppose bail and or responses within 7 days of being served with the applications by the defense. Court yauga number 1 ni kwenda kuona impact assessment report kumake victims family na kumake probation officer na yaba atuko kura tuandike form application ya kuromba bail turatothio within tuko mugwanja tuomba kuthithio then prosecution baketha bena kanyaga kuona nyene kino mpati kwenda athuganirwa baba abarekerwa within tuko ingi mugwanja
probation officer no ae wantuko 14 kwithwa kuthithia report yewe kiona area social inquiry report yewe tugachoka kotini kaire tariki 29 cia mweri jo twitite wa February. Nao kagita kathuganuro bangi bathatu hilio Brian Mwenda, Christus Manyara Kiambi na Boniface Kithinji Jeia kana DJ Kabum balirigirwo kunywa kotini ya Kiambu muthenywaru kuthomerwa thitango jia uragani amwe nogu muthuganiro ungi Grace Kathambi ni alekeretwe kuma muji muneno Nairobi. Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Bunge ya kaunti ya Meru muthenya wa munthi ni ruthite gikaro kia mwanya ni bari ya makurukitie rwadia rwa kwithirwa magicokera bunge kwambiriria muthenya wa ruyu bunge ino irari icokere tariki 13 cia mweri uria tuthiite indi pamwe na uguni maugite macokete tene no ntubwa wira omwingi uria menau muno mauntu ni makubangania mawatho mangi ma Meru na MCA ni mayukitie kanya gaka gutari kurega kwiganirwa kwao ni miari ya governor ya kumeneria antuma egembe makiugaga ote wega ona banini nontu ni kuathura Ameru. Ni MC ba kaunti Meru kuthaberu thako kagitaka karaja na imdo na arua ibagitete rutha rwao na gucokera kimbunge die Meru kulingana na MC baba bagire gitumi kia mbere gukita rutha rwao ni gutigira bocokera nikina batikira mantu jegie budget ira bakuga nandi bagatigira mirandi onde gwikirwa amwe amarieto na narekethwe ikithithwa. Budgeting process ni ambiriretie kuna public participation kuma royo aoke na lamisi na budgeting process ito kwa ndo mekwamela ito tukiwa tu members of county assembly together tuina program based budget kana budget ire na mirandi na marieto yayo na kinya equalization bill ne okinya together tu ekolokia irane kaomba kwa na Meru county. The executive side ni angazitirwa na ikethire kendelea that is tomorrow, ikethire kendelea Wednesday na nya Thursday ke various places. So itokuria wananchi na ara kuonthe bari ibete baikie mendekithiria yo ya buraba kenda kuthithika mwaka yu kana this financial year ibaikie mathina yo in terms of barabara na ara barabara itisa sawa na boka ni barabara eu boka mekira ki proposal budget ki public participation ni kuendelea kuma ruyu na auke na Thursday budget ye kuwa atiri omweshimiwa orare ana na ara represented akauma kiratazi ki obura au oni ndakulukiria kina budgetine kubira bitiere ni governor aburetere inkwenda gwita kana kuria ekuru beje na winge mono ge public participation kenda tomba kuhakikisha budget ekuthithwa ira twita gender responsive budgeting cycle kenda bo make sure mirandi ira yekirwa ge suggestions kana kemende kithiria ja budget ne kuringithia ngugi ire cibati kwithirwo ikimenyerwo imwe ekuru na ne gutethia ekuru kenda ithirwo iri gender responsive na budget itugite twamithia twekin tumithie tutumite ire gwitwa toothpick tukandika o project na rieto riayo na twamigaira mbeca ikenda tumba kunganania project tumbonganania wandi chionthe na wandi chakisha uti wandi ukurukirwa ngonto budget iri nyumene au itokona wandi imwe gwicho inyage 10 million iri tukachiathithirwa lakini twamba kuthithiria eje program based budget uti wandi kombo ukurukirwa ura inge chia kurukirwe ngugekwa ne kuthithia budget no kurukia budget na nkwenda obo hakikishira antu babotho guchi west ngakurukia budget nkamithithia na nkurukie na we ngavana na antu bawe pa department cia barabara cia roje cia education cia civitali na boba implement baite ngugi tontu ibo baei mandate katiba ugita ngugi amana bubu munini wa speaker no mwendali na ndi muchoi urano mukanukio baraba ingi baugite bakonda supplementary budget iretwa nikena mirandi mbagwitika bakiudia governor Meru atigire mbango jo MTF jo kinya ke wandi chionde atikwa thura nyemwe nonto burato kumeto members ba county assembly Meru department cia thirikari cia county assembly Meru mwanka thaita function nonto betre bari tanguira batiri kurita nonto ni supplementary budget ni kuendeka kenda bari align mbecha kwa department itiomba ni kubwithia mantu ya maingi lakini bate kwenda kuwa na wakaba ithete na nya Meru bongo bara batuthikiriria bakumenya ote services ikuendelea ndene ya ntura chieto no ntote supplementary budget iromba ni kwithira kibwitho so batwe
turuwe tutikwenda gavana na executive baiwatia ni assembly irutha ibondo supplementary budget itreya to wakati ye mapema tuite rutha rwetu tuye kenda tumba weterra tona kithira kareta supplementary budget kenda tubetu bendele bomba ikwendelea kona service maturene ibara supplementary budget ibara te policy sira chonde bakwenda kenda thirikari mboita na mbere no tubatu turi county assembly Meru tutikwenda kinyambi bikwama Meru kumania na saindi yetu kwethira kwa gintu gya kwama kumane kire executive lakini batu tutarite pio na ibondo tuguita kinya rutha rwetu kenda tumba itukona gavana na enderie mbia cia MTF itukona na kuwa niko ritangwe lakini ngwe eritwa selectively kwe wondi mwako endia turua turi MCs ba Meru uti MC utatengete mbia cia barabara KMTF so ngwira tubatiri kwetha tukiona thai imatinga nturene wondi necio cionde nundu no yere mbia wende KMTF na tutetikiria ubwithia selective kuri manjira selectively ara kuibwa MCA no kwatanira no genda kuri manjira au tukwenda tinga kuonde nundu no were gari inject ya MTF so batu ni atamata mtokwa that every part of this county, every ward, itukwenda kuona ndoza, itukwenda kuona grinder na matipa. Barabara ikita atia, ikibu idashwa nundu itu akilokiti mantu yariku yau. Amna bubu, MC baba, beda bakirekana meri ngavana, irone kene agita, kirindionge motongerio mugongo. Tora president wetu Samuel William Ruto na athirunkana amechemania ria. Amechemania ria tuonete atongeria bamwe bakenda kugamirwo. Na batu twe assembly Meru tweshimwa bathuru akura tukitwa agito weshimiwa itugite tukaria gintu kimwe na Meru itathikana kuma Meru kuma nara mawa gwitia nara timo muthia na tutetukire kiongozi uriku kana uriku inyake na powers kana kethe u athuna Meru ambwe batu Meru tugintu kimwe igembe tigania imenti na bure Meru gintu kimwe na tutikigire athukana ko bara bakwaria kwis mantu jamare gwita muntu kwake aria mtu akareta ati mutongeria ko miariri no tutikwenda miariri kwathurana no tutikwenda na batu to stand as members of a county assembly tukwatene Meru na Meru is ba Meru we stand for united Meru na Meru ni tutwinde so ratu kwa mutongeria kiwango kia gavana akienda kwaria akireta division within the county rako govern yawi makosa na tuina act thirikari ya county ere kwa nani functions ya a sitting governor where kemwe could bring unity in that county ratongeretie so governor tu tumwere na makosa no ntoindo akwenda kureta Meru no isaini kuona ni atukombana na otongeria so itwira Meru bonde kuma embe tiania na imenti batu ito watanire Meru twinkitu kimwe na twetegeria sauti cionde cia mutongeria no kari enda ku divide county yetu ya Meru. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutinde Jokangangi. Atongoria kuma mwiriga wa Egembe ni maumirite kugwatira minister wa urimi na ndethia mithikari nturi nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kuonekana kumunja kirimiari yawe kirindiunga ya rais iria iraruthikite county ni ya Meru. Gavana Kawira onekanire ria mbere ya kiugani cieziri nturi mena Dan Kili mabanganitie peumbethe kumugira ati kuonekanyaga kwaria na kuonekana ria kairi akiuga kuri na micere na sukari cia thirikari gucincanirwa nkunia cia kimbwe kwa muci. Atongoria mamankuruki ona ni maregete kwinganirwa ni miario ya gavana ya kuga ati ni antu maigembe mashite kwaga ndoni mucemanio ni wa Northiment ni makiuragia gavana atige kugania Amiru. Marion Karugi ena ripoti eno. Wale ambao wanakuja kuleta sukari inabadilishwa kwa mangunia ingine, wanaleta fertilizer inabadilishwa kwa mangonia ingine. Tuma wachunguzi waangalie ni wakora gani wanafanya hiyo kazi. Ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ya ntuko inka irathira kiriliunga ya rais Ruto kaunti ya Meru. Miario ya kumeneria waziri wa urimi mithikari nturi irayetete na mbere gukirirwa ni atongeri kuma mwirio yoembe na kuria gavana Bruna amenyere miario yawe ya kuthumbia atongeri bangi na baya yitio. So rira Kawira akoroma na mbere president akaruma mithika agwa na kuiya mucere ntukwembera wete bibi kulitoko mithika imucere ntukuiyele ara wendi sukari na fertilizer ntukumya Kawira webyo kwenda ko kwenda kuilikithia mithika okiro ya mithika kenda president otethia gwe kuruma mithika mbere president na mbere deputy president itukwenda Nyaruto
atwereke gare yete kurumange viongozi ba Meru bange ale yete oba watanjara ba uru ikawira so lionge ruto batu turairi imani nyo ndebiru okiu ati kule mpempe sio kama toka na mingao na kana muchere yo chinchanirwa na mitemba malori mwanja muchole nturinya lori mote anira turele mote anira ku mucho mununu sana Methika Lentore ni mwana wetu na itwira su president ni tekira mwere so Methika Lentore otire kura cia kwenda cia ngabana na itara kura ile athirire Methika Lentore na sono government yare kawira no county yare tekomenya bira biotuma aria meambo etebui Methika Lentore antu kawira thira akiwira su Methika Lentore no ntu ngwira aerwe aithira akiwa nebo ya president no ntu twera mwana etungui so kuona ni kawira kinyara Methika Lentore aerwe ngwitika wira su Methika Lentore atete ita my friend ira kwa mai ya kaikwe kana ndani kele atete ita awa mai ya kaikwe na rekane na tongori be antu aya wakanya arombera Meru murandi kana waburenda Meru ethethuka ngweke yare kuruma Lentore angabare nilishinda makateos so tukuringa bana anjende kuni kuruma mtu umwe anjende kuni kwa ibisha viongozi bangi korera utrombera no ruwe kora utrombera no institute no imwe ni aratongeria baba uritie ngavana Kawira na areke kwathurana Meru na miambo etibui orira baikite werune ati uti muyembe wa kamati na lori eta mucemanio rais yura yari entertainment ya ura ngavana wa na bariwa yuni miaru yawe yongwa na kariba kienda kumena nithua tobaimenti babwe bole anto baibo lakini hata ukiangalia kwa huu uwanja apart from lori mbili ambazo zimetoka Igembe watu wa Imenti wako na governor ni mama ndenda kuhakikishira Meru uti muntu umwe umetembe ite mshamani na Imenti batu ando bembe twathirire mshamani embe bara bomba kutho betire mshamani no viongozi ba Meru bara bakuhusu Meru yonde ajumbe bembe leaders bangi bo bomba kutho bathi hata na president so ndenda Kawira amiye ngavana Meru wa tene areke kweria kwathorana Meru na inkomya athorana Meru asilimia kubwa ire kwa Kawira atomba uritangoni bara umetainment MCS bake baburi mbere no lelie MCS baburi yonde barua Kawira atomba kuritangwe MCS ba northiment barua Kawira atomba kuritangwe MCS ba centralment barua Kawira atomba kuritangwe MCS ba southiment barua Kawira atomba kuritangwe ote anto bembe Kawira iwowo tomba kuritangwe nando utero kwetha kwina tofauti ya mwembe mwimenti na mutiania iwo kwenda kuturetera kireito na ari ngavana atha Meru yonde munya na ari ngavana Meru yonde uwe Kawira kwenda usiethe kwa na imenti ni urongo kinya ndo imenti batena uwe imenti south waetoru wa nyombe bedroom eku urachoka oru wantu bembe ni baami na ntu bana ara imenti bate ami yabanao batwe Meru twi muntu umwe Meru twi mwana umwe yonto ingure ne imenti laba ingi ture ne imenti bangi bakendaniria imenti na kunya kutania ngo tuitanera Meru turi muntu umwe ndia wayo kura ikuonze wathiulunka na twakwere kuru we muntu umwe watoka Lentore koro watoka Kile koro watoka deputy ngavana koro atutubui sana na ntona mwera itobuika kwa muringere tura so tutaicie Kawira akinye itari mwe ethireti kire batue kanare otukonsinda kana tobwetheri matharo yarara tobwetherie no ntu batu tukuigwa tuthuri sana kaitene okau MCA wa Mawandan Kankangwana na uretia kariba wondi yao sumeria na wingi kiri public participation kana mucemanio ne yo mwingi jo kurita maoni eururia weti na mbere buramba kwenda kubwethirwa kiri budget ya mwaka juu ireka mbiriria ruwa takwira ntu mawa Jumanne tariki 30 inyanya kamili tugetha kwina public participation polytechnic maua a public participation ni kwa mantu ya maendeleo ya bakienda gwithirwo this financial year na kenda tuminyo capture mantu yo ki budget ratu tupangiriria kubiria ibele ndio ndio budget estimate kwa mwezi wa tatu mkabana kana mwezi wa tatu ikinya Ithatu mitubondene assembly nakutu kienda mantu yonda bekira yaraba kwenda kenda bomba kuona maendeleo yaraba kwenda nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa tukikanya tunogoke banini
mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate. Ni raino, ni raino, ni raino. Mama mabate. Ni raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Tuthina mbere na Nteto cietu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na arutite mwerekera kiri kanju ya magavana na ndongi ciingi cia thirikari akienda marandu monthe ma kandarathi ma mwaka wa 2022 kuthi mwaka wa 2023 kuribwa. Gachagua arite indi iriara ina mucemanio wa kubanga bajeti na ndwangi cia gitumi cia thirikari, mucemanio uria ruthikirite mucikwa Wenteri cia Karen. Anjo ya ndwangi cia kubangania budget IBEC ni cemaniti muthenya wa umuthi kwariria mauntu magitumi mathirikari magutigira kwina uthina mbere. Kiri mucemanio uyu ni mekirite Weru ni ati rwangi rwa kigina kana treasury ni rurekeretie bilioni 160 kiri thirikari cia matura cia maendeleo. Akiaria munini wa Rais Rigathi Gachagua kiri mucemanio wa kubanga budget na ndwangi cia gitumi cia thirikari na ugitimbia cia uthina mbere ni irekeretwe kuribwo na kogu marondo matene matibatirie gucerithirwa kuribwa. I wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Indeed, we should not be having pending bills for the last financial year. Prompt payments for goods and services releases funds to our business people and spurs economic growth, especially the hustler nation, for a better and vibrant economy. Nkuruki na kathite thirikari cia makaunti ni kugwatira mirandi mwanya ya thirikari Kenya Kwanza ta waki wa nyumba itina goro na gukiriria urimi. I wish to appreciate your continued support in jointly implementing the affordable housing program and the universal health care programs. I urge you to prioritize prevention health care to enhance quality. Once more, let us support the subsidized fertilizer program to enhance food production as one of the ways of reducing the cost of living. We are committed to strengthening key value chains including tea, coffee, dairy, livestock, potato, and sugar that are potential in the revival of our economy. Nacoketie nkatho ni kuongereka kwambia iria cicanagwo cia ugoti na kuga ni ikinya ririega. We have noted that with the adoption of the Thaa system, revenue collection is rising.
It is our expectation that the 27 counties that have not embraced the system will do so without delay. Kirikiria hauga ungumania ni wongerekete banene kiri thirikari nene na kinyagia thirikari cia matura na nontu wogumbia cia mwingi nibatirie kuraithwa bu igutumirwa na ukubi ariti mama ari mushikwa wentiri cia Karen. As we collaborate in addressing productivity in the entire economy, we must tackle the threats of a rising wage bill. Corruption is a threat to both levels of government. Let us work collectively to put in place control measures to monitor use of public funds for procurement and expenditure to be within the law. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ni umiritie kwariria kurega kwiganirwa kwawe ni uthondeki wa barabara Nteresia Southmenti akiuga barabara ya kuma Meru kuthi Mwanka Nairobi icurite marima manene maria marina ugwati munene kiri ene magari akiaria Nteresia Ndarene Kadhuri na Ntete murekeria wa rwangirwa barabara nene Kenha akiuga ni takateshaniritie barabara cia Mount Kenya East na ugite kuri na ubatu wa kuthondeka barabara ino ni kenda kweba na mitino botugi kare atumenyithie personally ndi Senator Meru ndigwiritwe ni ngo ya Kena na director general na timu ewe ibokire ibama kirazi ibokire ineje kinya rojo one barabara yore kali na no nethero kweri ifea watu tule ali yogoti ifea tudura tugita ira barabara ene jeiji no ntu bakumia barabara tukona so many accidents ngari kuthuka nyingi so asarera twitete barabara ene nene sana. Ni miadio ya seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akiaria Ndarene kirinjira nene ya kuma Meru gwita Nairobi aranjira ejere na kirinyage kinene na teu akimarinya jare no kajojurinjire ne undo na Kadhuri akiaria none ne komeneria mwerekeri wa Kena ure kuganjire jane nkerete mukandrathi wa kuraja ngugi na gutengu ya kumeritira mono ruterero rwa Mount Kenya East na marinya jano kaja gwita ya kinene agora kugukia. Director General wa Kenya National Highways Authority Kenya na rekereti barabara challenge yetu ya Mount Kenya East kuma Embu kweja Tharakanithi na Mwanka na jamii nante kumaimbi tumita no ntu barabara ejimbije cha Kenya National Highways barabara ejimbije chinenga ro contract ginya karome akaire kana miaka Ithatu aimente na barabara lakini thine rero inene ni kunenga ira contract muntu otikaramiru no ntu Meru ina contract baba ingi sana ende contract iyo mbagwethro nenga ni muntu ekuraja kilomita 100 kuma Meru so kirere go irinyari utureka ate kwithro ari wajibika omba kurekebisha karinya kambire kanini ukona twithete na mbere irinya ria nene na ndikaga uria ndimba kuthikwa na nukona actually section ni ukinya thuki zaidi na indari ofisi ine na ndamwira tafadhali hakikisha no nenkera contractors baria vendo misound in that county nekena ino ndu maintenance omba gutagaira ngugeji Kuruki seneta Kadhuri arugane njira cha Mount Kenya East chitijaneretwe ni untuko kongene chikuritorwa nguge ala kinyaku akiumia kithirukire ndionga ya mutongerwa mongo Dr. William Ruto aja Southmenti ngari moya wene aturira maguru aja Ndarene last week retro na president aja ngare wera ringire mbasi nontu bagukinya mutaro jojo igweja ringa mutaro ya ringa mbasi na twamitiga ironkure gedro kere na mikibali karinga mutaro ekaringa pancha ya mbere ngari na mibo muro na spindiera na takuri karika Muthiene Kadhuri akiuria njereji kwithira chigechurwa ntaira ya mpoe na ndinethirite akiromba njere mwechethira chigitithwa nkathe chuma kuma kire kirasi kia kirachitithwa chikinya kirasi kia Kena na no kirite barabara nyingi mono cheta gikena chia ntere ingi especially ki sound ya Mount Kenya West lakini naja kwetu Meru barabara chionde chetu chire andakera wotaka barabara ja nene mono kuma chogoria ikeja Kionyo iketa Malimba iketa Meru town barabara ya kilomita kuwe 50 40 ukona bandu ile gekera no geta ge barabara una nde thiri mugojo wejazo akunika everywhere no ntokera neo mbanje tie kidogo na barabara ile nyingi in this country chire andakera budget yao ni kidogo budget yekena ene no ntu gote barabara inje ruba gwikira mono
tia kumaintain ira ramira chikiri anda class A na class B. Kumandalene wandine abogeta isti geshigo mbunge kia Southimenti nke report Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutugi kare. Ore gicunjĩ kĩa 30 kĩrĩgana kĩa arutwo marĩa maruthĩte KCPE mwaka mũthiru makwĩrĩkana mataomba kũthũngĩra cukuru cia sekondari rĩu ũrĩa warĩ Vice Chancellor wa Chuka University ni Professor Erastus Njoka na rombetie agwati mbaru monthe makithomo kũgwatana nĩkenda gũtigĩra ciana inu ntige nĩ gũcuana nacio ingĩ maciana ino irĩ mĩciĩ nĩ kwaga mbeca cia bici na cia kũgũra into cia bata irĩ kwendekana cukuru. Njoka ariuga thirikari ĩrĩ na mũrigo wa gutigira ciana ino ni kuona basari na kogu masibu na rungamirima maturani mumabatie gutumirwa nikenda gucuana na ciana ino nturani. Samuel Gaishima ena riboti ino. Kuringana na ripoti irerutitwe Ministry ya Kithomo mwanka kagitaka igicunjĩ kĩa 70 kwegana gaki kia ana baraba ruthite kĩrĩra KCPE mwanka mũkũrũku barikitie kwĩbandĩkithia cukuru cia secondary. Mark Kariuki kuma ntura ya Chera wadi ya Mugwe numo wa ana baba bagicunjĩ kĩa 30 kwegana baranuntu bwagi bobichi batirare kuthi cukuru aramo nogu emunde Kariuki ambirite kithomo cukuru ya secondary ya Kanyoro ukurukira utethio bwa mukabwa Professor Erastus Njoka orakithurano ni ikuruku achwaga giti kia ugavana bwa county no gina wakana ka ariuga aremetwe ikumwira cukuru no ntubwa kwigwa ari na mwana gonge cukuru orakinyagwe akurira bichi na no wewe nkamuchiari wago amwena kwigwa atire na wira iri na kiriki kuma mwana warikia kurutha kigerio Inwasera primary agwatire max 316 endaremirwe ni kubira mwana cukuru nontu wa mathina mapa na pare. First imboni wakwa ari Murang'a school no ala affectire thina cia mwana ontameki kumutonyia cukuru. Theu Thaa ino professor ni alikia gwoca mwana Mark Kariuki ale Kanyoro Thaa ino ciumia Ithatu ntari cukuru negujamba ekete muno na negusamina tamea gwoca cukuru muno. Thaa ino nkwigwa nakena na ngatia bindi Gatariana kumugurira nguo cia cukuru na into binge birabi kwendekana kiri kithomo giake amwe na kumurira bichi. Njoka ariuga akathi mbere kurugamira kithomo ya Kariuki mwanka ariki university. Ninderirwo bwakana ka Mark Kariuki nkinauga nkathie ni mugire ni mubire cukuru watamara mangi kendelea gutethia kimwana giki turi na ntuma ntura nikenda kithome kithie mbere na kithie wankinya university. Njoka ariuria anto barabange bawendi bwega batigire ati gutire muritwa akaurira nthi nuntu bwo kwaga bichi. Wankinya Weru wishes tumenye turi na wira munene muno na tuboye Ngai Weru wishes mongerereke ngoro cia antu itote igie na kiao nikenda ciana itikaure nuntu mwana mo replacement stock metu tukina mata ndino egethirwa iri na antu wengi muno mara mati na umithio munene mati na development. Ariuga machibo na anini bagono abatumike kumbura ana barabara nturani mwanya mwanka kagitaka achiari bago bagitembia cha kubarira bichi. Kuri mundu tikumenya wethirwa kuri na kana kari na thina nimbuga makaripoti kuri chief na chief nawe aka make sure gugutangaswa kana linda azimantula antu makumenya menya. Ngushokiria Professor Nkatho nontu abuleo na nwega a consider Mark ache amulibire vis na amulete cukuru abate kuthoma aigwita ciana inu cingi. Twana tutu twiguca turi tuthatu tutura town kau kamwe keguca kari ka university kagenda university ngina atipota kuthomithia university acoka apota kuthomithia primary. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Spika wa bunge ya Ntuko ya umundi na thingatanite na moma MCA kiri mucetho wa maguru matinda maria maruthiritwe wandini Nyaki West akiaria spika bundi na ugite timu ino ni baterie kuthungirwa kiri mirandi ya thirikari na kwithirwa makigunika kumania na emwe ya mibango iripo ubeshani wa mbeu cia mbokandu ni kenda maomba gucua mugate wao wa Ntuko muthuri Muriuki narari matinda ni mamaga tumenyithie nkuruki ikenda gutira kiyo kama biragi ukura na ndiye MCA Nyaki West no kirema mubici na retete atongiria amwe injire mwe kuthwe changira timu etugu ira ititi nkathi na ikethwa gichendana ni kirigia county idhranira safari na mibango ya gweta county league ira tuk season ira tuiteta kwa 2024 na mwaka juju season ya 3 turombete kwethwa tugichetha county sub county league ya North Imenti na ira tuithirwa tutongeretie league na season ya 2024 na arua turio tukumba kwithirwa twingwa tukibangania nukena tukomba ku raise besha nuntu bagwita county league na mbeshira tukwenda iromba retu irimwe ikiri county government bombe kwithirwa bagi support clubs kiri kuma kiri governor wetu nuntu kwina kiti irayongwa itherwerio iseti ya county government nikende komba go support clubs chetu tigake ya chugu kana chia North Imenti ende corruption de ira chiendene ya Meru amna bubu MC baba bagwite kwina mbechingi cha michetho dene county Meru ire bikithwa chietethia timu iji bakiuga gitega kuthithia budget bagatigira timu iji chikona mbeca mkuruki ndi football captain o team ya assembly na naro tule Nyaki West ku support mheshimiwa Mubichi nikenda bakomba ku raise mbeca chia timu yao ya chugu nikenda komba gwitia county league gosikitisha muno tujete aja na mbeca chetu cha muko nikenda tukomba kuthithia arambe whereas thirikari yetu ina mbeca ira indira na department of sport youth and gender ire batarite kwithura itete mbeca iu ende itokwira andu betu bakanoga tuko kiume kia mandi kuma tariki 29 na tariki 30 na tariki 31 kwina public participation ile kuthithika ndene county yonde tukuria andu betu ibaumire nikenda club ya giki ya proposal yao ikundi bie kuru ikundi bie vijana barabara na development yonde chia ntura chetu chomba we capture ki process ya kuthithia budget na mbeje getho chi sababu Mr. Mugambi sio tu maana betu barega kwithwa talent chiao bagitana chio na mbere na iroto biao bakithigia andu boko ja kuonani atongeri ba county kinya bagenda kugora tukathithia tuketa twaguruke mwico ni utujuringa ara tuna majority rinda na tuna speaker mume botendiga linga iro ina tabo kwenda kwethia na speaker amera yububundi agwache di baba no bandikire mendikire jao ke thirikari chagutikire nyibe kwa mitia matunde kwanda tabibokana na makandania imwiche mibira ibandike ga proposal kakuga baguro nya mite ya mikandamia mite ya mibukandu inyamu yuthi akayewe 10 eta anda miaka etano ekithiro kwambira kugita atia uketha sasa sawa no ntunde urweje neo tomba ukara tweterete ngugire kwande kweka gitatia ikarega koguo ni ankwenda kwira team chetu chejiri batu tukabwa support team we munitho team we chugo twabwa support irabo kwenda na ndina hakika kabisa ututongeretie na tutu nyuma yetu tukabutintika muthuri Muriuki Weru TV mutina joka ngangi Newaga nuntu wako na kanya kurumira Nteto cietu ri nkwendere utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananeri ya wetu wa mathithi utuku monde arai Maureen Kirimi.